nongeye kubifuriza imigisha y'Imana nshuti mukuru kibihumuriza ibihumbi. Let me wish you again the blessing of God, friends who are watching us on our channel, Thousand Comforts. Kandi mbahaye ikaze ku gice cya 21 cy'ingisho yacu yo kugaruka kwa Yesu. And welcome to the episode chapter 21 talking about the return of Jesus. Mumeje kandi agace nise gutoha k'umutini. And I continue with the part I called the tender of fig tree. Mbere yuko nsoza aka gace, before I end up this part, ndashaka kuvuga ku ntambara zabaye nyuma yuko intambara zikomeye zabaye nyuma yuko Abisirayeli bamaze gushinga leta yabo. I want to talk about the wars happened after the foundation of our declaration of government of Israel. Ika tubanze dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Let us read on the book of prophet Ezekiel. Turasoma ibice 39 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 29. We are going to read chapter 39 from verse 25 up to 29. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel bice 39 guhera ku murongo wa 25 kugeza ku 29. Guhera ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 29. Usome mu izina rya Yesu Kristo. Aranditse ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, noneho ngiye kugarura abayakobo bajyanwe ari imbohe, mbabarire ab'inzu ya Isiraheli bose, kandi ndinde icyubahiro cy'izina ryanjye. Nibamara gukozwa isoni bahaniwe ibicumuro byabo byose bancumuyeho, bazatura mu gihugu cyabo birare ari ntawo batera ubwoba. Nimara kubagarura mbavanye mu moko, mbateranirije hamwe mbakuye mu bihugu by'ababisha babo, nibwo nziyerekanira muri bo imbere y'amahanga menshi ko ndi uwera. Bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo, ubwo natumye bajyanwa mu mahanga ari imbohe, nkabagarura mu gihugu cyabo bwite ari ntawo muri bo nzaba mpasize. Ntabwo nzongera kubima amaso ukundi, kuko nasutse umwuka wanjye ku nzu ya Isiraheli, niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Let us read in English. Ezekiel chapter 39 from verse 25 up to 29. Therefore, thus say the Lord God, now I will bring back the captive of Jacob, and have mercy on the whole house of Israel, and I will be jealous for my holy name. After they have borne their shame and all the unfaithfulness in which they were unfaithful to me, when they dwelt safely in their own land, and no one made them afraid. When I have brought them back from the peoples and gathered them out of their enemies' lands, and I am hallowed in them in the sight of many nations, then they shall know that I am the Lord their God, who sent them into the captivity among the nations, but also brought them back to their land and left none of them captive any longer. And I will not hide my face from them anymore, for I shall have poured out my spirit on the house of the Lord, say the Lord. Amen. Let us pray. Mana yo mu ijuru ishobora byose, ndagushimye mu izina rya Yesu. Heavenly Father Almighty, I thank you in Jesus' name. Dushimiye uyu mwanya w'igiciro wongeye kuduha kugira ngo dusangire n'abatwumva ijambo ryawe. I thank you for this valuable time, moment you give us to share your word with your people. Ndagusabye data ngo umwuka wawe wera abane natwe. Please Lord, may your Holy Spirit come and dwell with us, kugira ngo ijambo ryawe rikore imirimo n'ibitangaza kandi risoze icyo ritumye mu mitima y'abaryumva. So that your work will do works and miracles in the hearts of listeners. Ndakwinginze Mana ngo ubane natwe muri uyu mwanya wose. I beg you God to be with us in this moment. kandi umwuka wera ashoboze buri wese kumva icyo ushaka kuvugana nawe. And may your Holy Spirit enable everyone to listen and understand what you want to tell us. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. I Amen. pray and beg in the name of Jesus our Lord. Amen.
Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. May Heavenly Father be glorified. Turangije ibice byinshi bivuga gutahuka kw'Abisirayeli. We have ended up several parts talking about the return of Israel. Ntabwo nabisoza ntababwiye intambara Abisirayeli barwanye. I cannot end them without telling you the wars that Israel fought. Abisirayeli bamaze gushinga leta yabo, After founding their state, ku itariki 14 z'ukwa gatanu 1948, on 14th May 1948, ibihugu byose byari bakikije byagize ubwoba bukomeye n'urwango rwinshi cyane. all surrounded countries were afraid and have a lot of hatred on them. Ntago bifuzaga ubwoko bw'Abisirayeli hagati muri bo. They didn't want any more the people of Israel amongst them. Ariko ijambo ry'Imana tumaze gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, But the word of God that we have read in the book of Ezekiel, mu bice 39 umurongo wa 25 kugeza kwa 29, chapter 39 from verse 25 up to 29, Imana yavuga ko nimara kugarura ubwoko bwayo bwari bwaratataniye mu mahanga, God was saying that after bringing back the captive that have been separated in the nations, izabatuza mu gihugu cyabo bwite, will make them to live in their own land, kandi bazahaba nta muntu batera ubwoba, and they will live with no one to make them afraid. nta muntu uzabakanga. No one will touch them. Kandi Imana ivuga yuko And God said izabagarura bose nta n'umwe izabisize mu mahanga. that will bring all of them without letting even any one of them. Ntabwo tuzi igihe icyo ari cyo We don't know it's when Abayuda bose bazaba bashize mu bihugu batataniyemo, that all Jews will be finished and go to their country. ariko icy'ingenzi cyo cyarabaye. But the important one have been revealed. Abantu bavuga ko mu gihe runaka People say that in a certain moment, hashobora kuzabaho impamvu tutazi izo arizo, a certain moment can come zishobora gutuma Abayuda bose bava mu bihugu barimo n'abakirimo bagataha. and can make all the Jews to live in each and every country so that they can Ko go there. Imana yamaramaje kubakurayo bose. Because God decided to remove all of them. Ijambo tumaze gusoma rero rivuga ko bazaba mu gihugu cyabo nta muntu batera ubwoba. The word that we have read saying that they will live freely in their country with no one to make them afraid. Amahanga bakikije ntabwo uyu murongo yigeze awusoma. The surrounded nation didn't read this verse. Niyo baranawusomye barawirengagije. Even though they might be reading it, they take it for granted. Ubu nyuma y'imyaka myinshi cyane Abisirayeli batuye ku misozi ya Isirayeli. Now after several and many years, the Jews are living in the mountains of Israel, Kandi nta muntu bakanga, and no one can strengthen them. nta muntu batera ubwoba. No one can make them Waba afraid. umuryango w'abibumbye, Either is UN, baba abo mu burengerazuba bw'isi, either is the Western, byaba ibihugu by'abanzi babo bibakikije, either is the country of their enemies. nta muntu batera ubwoba nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuga. None of them can make them afraid, as the word of God says. Amahanga rero abakikije yatangiye gutegura intambara, The surrounded nation started to prepare the wall, intambara zikomeye cyane rwose, the great and big walls, kuko bifuzaga kubatsemba because they wanted to finish them up bakabakura kuri ubu butaka bitaga ubwabo. and took them out of the land that they called theirs. Ku mugoroba wo ku itariki 14 z'ukwa gatanu 1948, The evening of 14th May 1948, ubwo David Ben Gurion yari amaze gutangaza ubwigenge, when David Ben Gurion was declaring the independence, ibihugu by'Abarabu byahise bitangiza intambara ikomeye kuri Isirayeli. the Arab country started a big war upon Israel. Iyi ntambara bita intambara y'ubwigenge. This wall is called the Independence Wall. Intambara nashatse kuvuga ntabwo ari indi sindi bivugeho cyane. The wall I wanted to talk about, I'll not take long for Igice it. nakise intambara ya Sinayi. This part, I called it the wall of Sinai. Ni intambara abanyamateka bita intambara ya Sinayi. The historic people, they call it the wall of Sinai. Ngarutse inyuma gatoya, Just coming back a little bit, umwanditsi umwe yaravuze ngo one writer said, ngo nyuma gato y'itangazo rya leta y'Abaheburayo, that's after a little moment of the creation of the government of Hebrews, ibihugu by'Abarabu n'ibindi bihugu byahise bigaragaza urwango rwari ruhishe mu mitima yabo bari bafitiye igihugu cya Isirayeli. the Arab country and other country, the enemy, they have shown on their heart what the hatred they had on
their heart upon Israel. hanyuma urwango rwabo rero bahita barushyira ku mugaragaro. Now they put on public their hatred. Sheikh Ali Hazari wa Misiri Sheikh Ali Hazali of Egypt, yahise atangaza intambara yeruye ku gihugu cya Isirayeli. he declared openly the open battle against Israel. Kuri uwo mugoroba nyine Just at that evening, bamaze gutangazaho leta yabo, they declared their state. Misiri yahise ihagurukana abasirikare 10,000. At that time, the Egyptian came with 10,000 soldiers. Siriya ihagurukana 6,000. Then Syria came with 6,000. Libani ihagurukana abasirikare 1,000. Then Liban came with 1,000 soldiers. Yorodaniya ihagurukana abasirikare 12,000. And Jordania came with 12,000. Abo basirikare bose All those soldiers, twongeyeho 4,500 bya Iraq, adding 4,500 from Iraq, bahise bagaba igitero gikomeye cyane kuri they Isirayeli. just made a big attack upon Israel. Intambara bayita intambara y'ubwigenge. Then they start that wall of independence. Icyo gihe Abisirayeli intambara barayitsinze, Then Israel, they won this war. batsinda abanzi babo bari babahagurukiye bose. They won all the enemies that were standing against them. Umuhanuzi Ezekiyeli yari yarahanuye ko The prophet Ezekiel has prophesied ubwo Abisirayeli bazagaruka mu gihugu cyabo, when the Israel will come back in their country bavangwe mu mahanga menshi bazaba baratataniyemo, from different nations where they were from. bazaba mu gihugu cyabo nta muntu bakanga, They will be in their country without no one to disturb nta them, muntu n'umwe ubatera ubwoba. with no one to make them afraid. Ibi bihugu by'Abarabu All these Arab countries, byari bigambiriye gukoma mu nkokora uyu mugambi w'Imana. the plan was just to disturb this plan of God. Ariko ndagira mbabwire yuko nta muntu ushobora kuburizamo iby'Imana yateguye gukora. But I'm here to tell you that no one can stop the plan that God Niba has Imana planned. yaravuze ko izagarura Abisirayeli mu gihugu cyabo, If God said that He will bring back Israel in their country, bakahaba nta muntu ubatera ubwoba cyangwa ubakanga, and they will live without anyone to strengthen them, nta muntu n'umwe ugomba kubatera ubwoba. no one have to make them afraid. Bene data, ibi byose Brethren, all of this biratwereka ko ishami ry'umutini ryatoshye is showing us that the branches of a fig tree is now fresh, kandi amababi yaryo yamaze kumera. and the leaves are fresh only. Imana idufashe cyane. May God help us. Intambara rero zarakomeje. So the war continues. Ndashaka ko tugera ku ntambara amateka yita intambara ya Sinayi. I want us to read of the historic battle that is called the Battle of Sinai. Iyi yabaye intambara ikomeye cyane bene data. This one was a strong war, brothers. Abanyamisiri bamaze gukora neza umugende wa Sinayi, Now the Egyptian, when they have nationalized the canal of Sinai, ku itariki 30 z'ukwa munani on 30th of August 1956 1956, batangiye kugaba ibitero shuma ku Bisirayeli. they started to disturb and attack on Israel. Mu kwezi kwa kane k'uwo mwaka honyine Then in the month of April of that year, babagabyeho ibitero 62 they attacked like 64 times. icyo gihe Abisirayeli nabo ntabwo bari bicaye ubusa, And Israel also were not there standing, kuko mu kwezi kwa 11 k'uwo mwaka w'1956 because in November same year, Abisirayeli batangiye ubukangurambaga byo kugaba ibitero bikomeye kuri Gaza na Sinayi. the Israel just brought public announcement of starting battle between Sinai and them. Mu minsi ine gusa Then after only 4 days, Abisirayeli bakoze ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe, the Israel made uncomprehensive operations. bagaba igitero gikomeye cyane Then they attacked for their enemies aho kuri Sinayi, on that Sinai. banesha umwanzi wabo wabarushaga umubare w'abasirikare ndetse n'ibikoresho. Then they fight and win the enemy that was more popular and had more materials. Mu myaka 3,000 yose yari ishize, From the 3,000 years that left, bisanze bongeye kugira imbaraga zingana n'igihe bari kumwe na Mose ku musozi wa they Sinayi. found themselves being powerful like the time they were with Moses
on this mountain of Sinai. imana yo mu ijuru yabwa May icyubahiro. Heavenly Father be glorified. Imana iravuga mu kanwa k'umuhanuzi Ezekiyeli God said in the mouth of prophet Ezekiel, ngo nzabagarura mu gihugu cyabo I'll bring them back in their country, kandi ngo bazahatura nta muntu ubatera ubwoba, nta and they muntu will ubakanga. live there with no one to disturb them. Abarabu bagerageje kubatera ubwoba no kubakanga, Arabs try to disturb and make them afraid, ariko Abisirayeli izo ntambara zose bagiye bazitsinda mu but buryo butangaje. Israel, they won all those battles. Karitsiye y'abakomando ya Gaza, On the commander's quarter of Gaza, Abisirayeli bahavumbuye bahishuye ibinini 12,000 they found out the 12,000 tablets byitwa cyanide de potassium of cyanide of potassium abanyamisiri bari bazanye kugira ngo batangire kuroga amariba yose ya Isirayeli umunsi umwe. that the Egyptian brought so that they can put as poison in the water of Israel in one day. Bene data murumva urwango rukomeye cyane bari babafitiye. Brothers, you feel the hatred they had against them, Kugeza ubwo bagambira no kuroga amariba y'amazi up to the point of poisoning their water, kugira ngo bamareho ubwoko bwose bw'abayuda ku misozi ya Isirayeli. so that they might kill all of people of Israel. Ariko ibi byose byari bitandukanye n'uko Imana yari yaravuze, But all of this was different for what God has planned, kuko Imana yavuze ko bazatura ku misozi ya Isirayeli. because God said that they will live on mountain of Israel. Ntabwo Imana yavuze ko bazahagera ngo bicwe n'ibinini by'uburozi. God didn't say that when they reach there they will die because of those tablets of Nta poison. nubwo Imana yavuze ko bazahagera ngo bongere batsembwe n'abanzi babo. And he didn't say that they'll be destroyed by their enemies. Niyo mpamvu ibi binini babivumbuye. That's why they discovered those tablets. Nibwira ko ari urutoki rw'Imana rwabibahishuriye. I think it's the hand of God that make them to discover, Kuko nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. because there's no single word God say and can be in vain. Yaje kurangira rero By the end, oni isabye ko bahagarika imirwano UN requested to stop fighting ku itariki 4 z'ukwezi kwa 11 1956. on 4th October of 4th November 1956. Iyo ntambara nyine bita intambara ya Sinai. Then that war called the Battle of Sinai. Muri iyo ntambara yarangiye Abisirayeli bayitsinze mu buryo budasubirwaho. In that war, the Israel won it exceptionally. Ingabo za Misiri zahatakarije abasirikari 1,000. The armies of Egypt, they lost 1,000 of armies. Birangira kandi ingabo 6,000 za Misiri zifatiwe mpiri ku rugamba. And 6,000 of them have been captured as slaves unto the battle. Aha tudashidikanya na gato Here, without hesitating, turabona ko ukuboko kw'Imana kuri kumwe n'Abisirayeli. we see that the hand of God is with Israel. Nuko Imana yavuze ko bazaho mu gihugu cyabo nta muntu bakanga. As God said that they will live in their country with no one to disturb them. Imana yavuye mu kanwa k'abahanuzi God talked through the mouth of prophets ko nibagarura mu gihugu cyabo that if they come back in their country, bazahaba nta muntu batera ubwoba nta n'umuntu bakanga. they will live there with no one to make them afraid. Umuhanuzi Zekariya The prophet Zechariah mu bice 12 umurongo wa 3 in chapter 12 verse 3, yavuze ko Imana izabagira ibuye riremerera amahanga. he said that God will make them a heaviest stone for the nations. Bene data ubuhanuzi bwa Zekariya ubu bwarasohoye ku Brethren, misozi ya Isirayeli. the prophet of Zechariah now has been fulfilled at the mountains of Israel. Icyo gihugu cya Isirayeli gituye mu burasirazuba bwo hagati That country of Israel, which is in the Middle East, cyari cyarahindutse amatongo Abisirayeli bagatatana mu mahanga. have been inhabited, and Israel separated in different nations. Bakagaruka bagatura ku misozi ya Isirayeli. Then they come back and live in the mountains of Israel. Nubwo kizungurutswe n'amamiliyoni y'abanzi babo benshi, Though it's covered by the millions of their enemies ndetse ashyigikiwe n'ibihugu bikomeye by'ibihangange, and protected by big, great countries, ariko Imana yabahinduye ibuye riremerera amahanga. but God made them a heaviest stone for the nations. N'umuryango mpuzamahanga uraremerewe. Even the UN is heavy. Ibihugu byose byo ku isi Isirayeli irabiremereye. All the nations in the world, Israel is heavy for them. Inama ziraterana uko bwije n'uko bukeye, The summits are gathering day and night. ariko ikibazo cya Isirayeli cyahindutse ibuye
gifite uburemere amatoni n'amatoni y'uburemere, but the country of Israel is heaviest. It has tons and tons. amahanga yose araremerewe. All the nations are heaviest upon Israel. Ubuhanuzi bwa Zekariya The prophecy of Zechariah, 12:3 chapter 12, verse 3, n'ubuhanuzi bwa Ezekiel 39:25 kugeza kuri 29, and Ezekiel 39 from 25 up to 29. kuva Abisirayeli batangaje leta yabo, From since when the Israel proclaimed ubu their nibuye state, riremerera it's amahanga, a heaviest stone for the nation. kuko nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Because there's no single word God say and fall in vain. Imana yo mu ijuru ihabwe May icyubahiro. Heavenly Father be glorified. Bene data nshuti zanjye, Brethren, my friends, ndagira mbabwire ko nta jambo Imana igivuga ngo I want to rihere. tell you that there's no single word God speak and fall in vain. Intambara y'ubwigenge n'intambara yo kuri Sinayi, The independence wall and Sinai battle, nubwo Abisirayeli bari bakisuganya, though Israel in terms of organizing, bari bakiri bake cyane kandi bataratera imbere mu buryo bw'ubutunzi, they were very few and there was no prosperity. ariko ntabwo byabujije gutsinda ababisha babo kuko Imana yari yarabivuze. But nothing stopped them to win their battle for their enemies because God had said it. Ndagira ngo nkubwire ko ubu ngubu I want to tell you that right now, amahanga yose arimo aradandabirana all the nations are shaking kubera ibuye riremerera amahanga because of heaviest stone Imana yashyize muri Yerusalemu. that God has put in Jerusalem. Imana idufashe cyane. Glory be to God. Turutse inyuma gato, Coming back a little bit, nababwira ko iyi ntambara yagize umumaro ukomeye cyane kuri Isirayeli. I can tell you that this war was very important for Israel. Yatumye Isirayeli imenyekana mu mahanga This war made Israel to be known in the nations nk'ishyanga ririho kandi ryigenga, as a great and free nation. nyuma y'imyaka myinshi y'imibabaro bari bamaze badafite igihugu. After several years of sorrow that they passed without having a country. Intambara kandi That war as well yatumye bigarurira ibice binini batari bahawe na Loni, made them to conquer other big parts that UN didn't give them before. kandi ituma Yerusalemu igabanywamo kabiri, batwara Yerusalemu iburengerazuba. And made Jerusalem to be divided in two parts, and the western part of Jerusalem has been taken by Israel. Intambara kandi This war yatumye habaho amasezerano y'amahoro, helped them to sign some agreement, hasinywa amasezerano yo gushyira hasi intwaro. the agreement of stopping the armies. Kandi Another thing, iyo ntambara yasize Abisirayeli bemeye mu ruhando mpuzamahanga, that the wall left the Israel to be accepted internationally, kandi n'abari bakiri mu bihugu byo mu mpande zindi z'isi, and even those who were in other countries around the world, ituma bagira ijambo nk'abaturage bafite igihugu. they got freedom like people who have their own country. Kandi nuko Isirayeli yashyize ishyiraho itegeko ku bantu babo, And also Israel made a command for the people of Israel bari bakiri mu mahanga ko bafite uburenganzira bwo gutaha bemye ku butaka bwa basekuruza. those who were in different other countries to come back to their country freely because the land of their ancestors were there so that they can live in. Kandi byatumye And those made Abisirayeli babaga muri Yemen batahuka the Israel who were in Yemen just to come back in their country. muri ya operation nababwiye yitwa amababa y'ikizu. In that operation I told you called Wings of the Eagle. Ibihumbi by'abandi bayuda babaga muri Iraq And the other 1,000 who used to live in nabo Iraq. baratashye muri operation bise Alibaba. And they also came in their country in the operation called Alibaba. Hari n'abari mu bindi bihugu bya kure nka za Canada na za Australia, And there are others in the different countries from far, like Canada, Australia, Argentina, and France. nabo baratashye. They also came back in their Ibyo country. byose byatewe n'intsinzi yo ku ntambara ya Sinayi. All this caused by the victory of the Battle of Sinai. Bene data nshuti zanjye, Brethren and friends, ibi bintu ntabwo ari amateka gusa, these things is not only historical. ntabwo ari inkuru zo gukurikirana uko wiboneye, It's just normal history. ni ukuzikurikirana uzigereranije n'ibyanditswe It's byera, just to follow the map comparing to the Holy Scriptures. ukagereranya n'ibyo abahanuzi bari baravuze kera Then you compare with what the prophets prophesied no gusohora kwabyo. and their fulfillment.
ubu Israel tuvuga Now Israel we speak ni igihugu kiremereye amahanga, is the heaviest country for the nta muntu nations. batera ubwoba, No one can make them nk'uko afraid, byavuzwe n'akanwa as k'Uwiteka has been announced by the mouth of the Lord, mu kanwa k'umuhanuzi in Ezekiyeli the mouth of the prophet Ezekiel ndetse na Zekariya. and Zechariah. Imana yo mu ijuru yabwa May icyubahiro. Heavenly Father be glorified. Bene data nshuti zanjye, Friends and brethren, ishami ry'umutini ryaratoshye, the branch of the fig tree now is tender amababi yaryo yamaze kumera. and the leaves are fresh. Abayahudi basubiye iwabo, The Jews come back in their country kandi igihugu kirahari nk'uko Imana yabivuze. and the country is there as God said. Yesu rero aravuga muri Matayo 24 Jesus said in Matthew 24, umurongo wa 32 n'uwa 33, verse 22 and 32 and 33, ku mutini wo cyitegerereje, look at the fig tree is the sign. ngo ishami ryawo iyo ritoshye, When the branch is tender amababi yaryo akamera, and the leaves are fresh, mumenya ko impeshyi iri hafi. know that the summer is near. Ngo nuko nimubona ibi byose biba, And if you see all this are happening, muzamenye ko ari hafi ndetse you ageze know kure. that is near even at the door. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. May Heavenly Father bless you. Reka nsoze mbabwira ngo Yesu ari hafi, By the end, let me tell you that Jesus is ndetse near ageze ku rugi. and even at the door. Kandi abasaba gukomeza gukurikira ibice bikurikira, And please continue to watch next episodes kugira ngo mwumve n'izindi ntambara Abisirayeli barwanye, so that you will listen very well other battles that Israel fought n'uburyo bazitsinze. and the way they won them. Reka dusenge. Let us pray. Mana yo mu ijuru ishobora byose, Heavenly Father Almighty, ndagushimiye mu izina rya Yesu thank you in Kristo. the name of Jesus Christ. Wavuye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya, Talk in the mouth of Jeremiah, igice cya mbere umurongo wa 12, chapter 1, verse 12. ngo ahorere neza Yeremiya ko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. That Jeremiah, have you seen that I protect my word to fulfill it? Mana, ijambo wavuze urikurikirana imyaka ibihumbi, Please, Lord, the word you said, you follow it with 1,000 years. kubera ko ntabwo uri umuntu ngo ubeshye, Because you are not a human being nta to n'ubwo uri lie, umwana w'umuntu ngo wicuze. and you are not a child of person to Ibyo repent. wavuze gukora urabikora. What you said, you fulfill it. Turagushimiye ko kuri iyi mperuka y'ibihe, We thank you that this is the end of the time. amatwi yacu arimo kumva aya magambo. Our ears are listening to these words. Ndasabye ngo umwuka wawe akomeze kudufasha, I beg you so that your Holy Spirit continue to help kugira us, ngo abaguye babyuke, so that those who fall down to come up, abari barangaye bakanguke, and those who were despised to come back, abadakijijwe bongere those who were not saved to be saved. urakoze Mana yacu urabwa icyubahiro. Thank you, God, be glorified. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami I wacu. beg this in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha mwese, May God bless you all. umugisha abadusengera, Bless those who pray for us. abadufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo izi nyigisho zibashe kumvikana. Those who help us in one or other manner. Niba utarakora subscribe nawe uyikore. If you didn't subscribe yet, please do it. Imana iguha umugisha. And God will bless you. Niba hari ikibazo waba ufite If there is a question that you have cyangwa igitekerezo kindi or watwungura, an idea that you can add for us, hamagara ku nimero ubona kuri screen you yawe. can call for the number you see in front of you. Imana ibaho umugisha mu izina May rya God Yesu. bless you in the name of Jesus. Amen. Amen.